Chief Executive Member CEM Kajanta Hills Autonomous District Council GHADC Ubat Thombor Shiwan Hakasi Baar ula ujor daga First Information Report FIR Persya ikinong yalam batkhot jong Kajanta National Council JNC bat Kajanta Students Union JSU halor kajingkno bakila penjulor yang kerdop jong ka council hakapor bakiwan jingaki Hashwa kani ka JNC bat ka JSU kila penlong ya ka jingat patba sya JHADC bandawa baka council kan pendam mardor ya ka no objection certificate NOC kabala ay sya ka Shri Cement na kabenta ka project bahe Rius Paksan puar hektar halum serman. Ki arteli kiseng kila dawaru banwengno ya udaloy ke ilaka nong kli bat penpai pat ya ka hok jong kinong rem halum serman. Kila keno baka JHADC kamsyam lala banyada ya ka jingmentoy jong kitry retry muluk ka ilaka nong kli hakabaya debat ka project Shri Cement. Habakeren siya kilat patay kubor uba thombor ulaong baka jing penjulor ya kamar patba ka council kalakta ya ka pisa patba bat kalapen mi ru ya ka jing sungkya hapadeng kinong tre ka council kibala kendit bat syepting namar ka jing klumar. Ulaong baka executive committee ka sungkya jor ya ka rukam yaki namar hakajaka banwan ya keren ni IT da ka jing tho ban penpawi ka jing dawa jongki kila persyang bandrung da ka bor syapo pelau ka council bat pen ipat ba ya ka jing aki da ka baperta bat ra pelakan. Ka jing kwa jongki ka longtang banyo rung hapo pelau ka council ban pen ipat ba ya ka jing aki jongki. Henry habai kila penjulor ya ka marpat ba jong ka JHADC Yimdan lat syu Henry ban ujor da ka FIR laong UCEM. Ubat thombor ulapen pauru ya ka jing sungukya halur ka benta jong ki pulit. Da ka baong bakim syumlala bantek lakam ya ka jing rung jong kinong yakhi sya ka office ka council bat kilalong tangkum kinong petkai. Nagaliang ka asti komiti penpawi yang jing syamsi halor ka tani ka jing jia kawa yun ang ka jing jia kawa mansda sendat kawa ka jing jia kawa i kam ka asti komiti emi ka jing tip ban emi ka ta ka jing upoi perkat i wo man ko kam ka tani ka jing jia na ka tani ki kam ong pi tani ki artli ki sing ka JSU wa ka JNC tipi hagawan ka bor yo gi lani hayi tipi wa wan gi chaga ni ka official i wa le embor lani wa le bor ya ka property yang ka office lani penjulor ya gitar gitar yang ka ni ka official i nak kat kamu manne kat kamu yui jadi sekiat nagaliang yang gini emu upan gini kawan ka permission lani em kujak tin gi i chwa wo po gi chaganika jing auri aura ni chwa wan gi chini te hadri wat hadin katte le na giliang diong i te da khud i ya gi pulit bat da pentibi chagi pulit halor wa ni step tibi wa em ga daw dia lani daw le gi katte na te na giliang gi pulit da wan gi ndai hadin wa da wan gi pulit teman halor chirup gi pulit le yo i wa mem gawan ka jing krekam lagi pulit ngiu te lakam lani ngiu khanglat ya gitu ki artli ki sing ki wala bor ni ki tempia ya gatuga igini ki artli ki par hajui por na galiang yong i kam sti komiti la hadin wada yui ya gata ka jing auri ki jing aura yoki par gawa imtip i gi ka jing mut wan gi li auri ki chini ngai man de poi ge ni dahai tes nyau tu iman protes ki man percak gi ia udoloi yang ki ilaka nokli halor ke rim bo i NOC ya ke Cement te halor ke te rim bo percak gi o bat percak gi la ia ke council ki yang i nagadau ko i NOC ya ke Cement te hei dinga to bo ke NOC i nagaliang ka sti komiti dai halor ke rim wa kita chinong da igi ka NOC ka ilaka da igi ka NOC lalu kita kinong rin ii da itewan wa percaan gi hadinu da yo ga NOC paun gi ka kawaman kan ni nagi daw gi wa mbiang kata ka jing yo la se ka jing auri aura ha to ka thau ka bhaw le ni ka jing su ka jing sa
Kita tu kita go peman yaki wo penwan aku jeng percaya yang ki wo wan awi yo doloi handai le awi ci sini. To hal perdi ketela na geliang yo i wara ki i member yang ga state committee emi ni hapo council ni. Boy le yo la si kwa gi ya kelam. Le ni kwa gi nya tu jumut ke i wo le i. Le ni yo i emi ki jing perkat wa boy la si wan gi kam te boy kwa gi chem wa ga state committee yo ya kelam. Le ni yo him ya gi ka action haji ni to wa ni ki jing kwa gi ki. Le ketela me man kam. Le ketela ki me mau penyugi wa kwa gi ya kelam i. Le hadin wa mcha gi polisi si agi da kertem kita kencot yo bor kita tempra gi kata ke mingkit bad da yo gi sia sini bad hadin udah sia gi sini le penpawi man kami man ko ke jing le bor pada kata ye yo itu yang ke kausil yang ini da julor kita yang ini bad da penting pesmi ke le khamtam ya kinong ki kinong kre bad da penwit ke le ya ga jing lai bai lai ti yang kinong kre yang gani ka apik yang i un tip lagi bon ki nong kre ki yang i ni ka man ni da bon gu ya shock na hadin udah kernyom gi hadin udah kertem ki ka kit ku sia sini da bon ki staff yang i ni gu da ya shock ki gu da ti da halor kita ganong rim da i na galiang ga state committee i pen pau yang jin syasi wa kam gini ki jaj beru wa wan cha office da kita ka bor ke jing le bor daga bor ko bum kwa ke ni kelam wo poi che ke ni sang tu daga ni ke jing mut man ke jing mut yang ki mem kwa ge pun yo ya ke jing aya kelam le mem kwa ge ya kelam i yo di action le yo le yiri hajing kwa ge yang ki da ki jing kwa ge yang ki ni tang wo yo ha sia ni je po ka compound yang ga office yang i yo pun yo auri yo le slogan ini ya yogi pajba awale percaya ki kata ku agi henry kini ke jing le ke kiman ko bi ai ko mem chim gi ya ka permission ko biang ban mem gi le ke jing tip le ni ka bor ko yo ge ni wa ku agi wan ya kelam ni ku agi wan ahri aura sini tama em kam ko te i le ke le yo i kloi ku dia ki kloi ya kelam ki yo him ya ko wan action upelai khamat dekat wa mem kuat jam ko te ki kuat agi dekat wi auria kam tu tena kalian ke yong i le nalor ke jing auri yong ki de penjot de penpragi yai jing yai tiar itar yang ko pi yong i na kalian ke yong i kam state committee de rai wo file de FIR percaya ki kam ong le seki disebut de yolu di percaya ro kam ong hakmat yang dipulit de yogi wa de le di ini tena cibental ini kalian ke state committee emi ke jing mut emi ke jing ang yulti wa da ke jing em yang dipulit yo ya dagi yo ya dagi ya ke ni ko yo ni lekat kamu pau ni yo mana ke liang yang dipulit department mem gi gu ya da hadin wa da yo gi man da pra bu ki gi pulit e tawo kang gi opsia ge chini gi pulit yut bang ge yut ki chero teman da yut ki da yo opsia chini teman da poi ge ni la mun gi lukat kata kami kit hari dang temperan di sakani ko win ko kit opsi at office ta ketui ngah na galiang ko nga penpaw yung syafsi wana galiang ko police department mem gi haki ko bor na nim kwa gi i gi nyarap i ko council de i na galiang ko yung i de i de FIR wa upu dawai ya ki jinglut ya ki jingsep bal dawai la i bor yang ka wo chingi kat ka mo cha ka ai upun citom ni wo le kat kamu to le yagi ni ko le embor ya ka apis yo